Tiati KMC Meru na Gavana Kawira Mwangaza no chietete na mbere nabone nyuma yeromba ya kurongeka ukuritwa etene kwa Gavana kumira na MCA bakiwa utiku kuinaina ende Gavana Kawira gaka na kumania no ritingwe bokie ruare kirigaro ya siasa ni ontunende twidire tukimureka kinyakiro no ontobrabutirete DMK kyogora na iketire ndekidiara kweberia Kawira etene ndene ya mbunge ya Meru. MCA bambunge ya Meru nandi bakamba gweteranga mbere ya kinya kwambiriria kwaria rwa kwingata Gavana Kawira Mwangaza GITINE. Thirikari nandi twina mbeca katwina cio Bubu ni nyuma ya Gavana Kawira gukurukira wakiri wawe mutumagishuru gwita koti bakienda koti kurungika rwaria ruru iguru ria itumi mwanya bire baejanite. Njumaine rukire mbungeje gukurukira mukanukia wa barabaka imbungene ya Meru DMK kyogora na arakinyeria rwaria mbungeneje bakienda kweberia Gavana Kawira Mwangaza GITINE rwaria ruraro gwatimbaru ni MCS 68 kire MCS 69 bambungeu. Take notice that under the provisions of standing order number 65, I, Honorable Dennis Kura DMK, a duly elected member of the County Assembly of Meru representing Abogeta West Ward and the Minority Chief Whip, propose to move a motion attached here to the County Assembly of Meru. Akithoma rwaria ruru DMK kyogora ugire ati Gavana Kawira kirimieri 3 ijire thirite ari GITINE na unite katiba na mawatho jangi jandiguru. Speaker, I beg with the support of honorable members of the County Assembly of Meru whose names and signatures are indicated in Annex 1 here to move a motion for the impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, for 1. Gross violation of the Constitution of Kenya 2010, gross violation of national and county laws, 3. Gross abuse of office, and 4. Gross misconduct. Akiaria ntere chankubu Gavana Kawira iguru amwe na bubu na ameneretie MCS baba akiuga na kurigara kethira ni KAGITINE kauga kai ethirite ari GITINE ni kwa gitite maitejeje jonde. Good now that you have been given time so that we have a hearing too na ulimwengu uelewe. Kama ni mambo ya nepotism ni vizuri sasa, maana tuna tarehe ambayo ni 30th, tutajua ni wakina nani waliajiriwa kwa njia ambayo haistahili. Kama kuna pesa imepotea, tutajua the amount of money or funds that are lost. Na uwezi ukafisha ukweli. Murume mieri 3 inyea tathira. Wote bakagota. Wote bakagota. Mieri 3 imbeza ile kuchomba kwa si. Mieri 3 inakosa ya ikomba funga kinyane yote uti ma minister wena jo. Mieri 3 batenge kabira ya kinyeta 3. Rokaro kuro tumwa. Kawira gutiru biaro muntu njukitie. Kawira gutiru muntu mpandikite oratibwiri kwandikwa. Tukugwatanira na ndi bari tamburukio gambi tutamburukio gambi. Auto aduranwe. Gavana Kawira adiuga ati MCS baba batemo makiana ati ageta na mbere kujitira kadiba Meru ngugi ati kuinainwa na kuga ati ari na witikio agashinda mantu jeja na kurikia miaka yawe 10 GITINE kiu kia ungavana. Ntitira ruima turaja kuendelea ende ndo bwira mantu jara benajo ije otheri twebaringa thate bila na Kawira mami wenu temugua gutwika kure antu bomba gwita kuthoma turatasi County Assembly bagogania to abachoa kwa mami wenu arongio na karitie Meru jeria ririko ntitagana metho mikore kumbatie birie kwenda kujukia kenda bagerie kuinanya Kawira nkaronga majamwe kuroki Meru jo mugaka tuyo kinyanga miage ko tugitaira kana Kameru ngugi kirekira kiomba kuonekana tagwichokera amwe na bubu Gavana Kawira na munyinyi wawe kireikaro mwanya ni baugite ati bari tayari kuditaniria ngugi na MCS kenda kuretera Meru ngwataniro na weti na mbere. Biblia inasema 2 are better than 1. Wakuje tushikane mikono tufanye kazi. Na wanapokuja wajue ya kwamba sitavunja sheria.
Kuringana na iromba riria Kawira Mwangaza ikitie koti ariuga jamwe ja mateta jaria MCS baba bokitie kirirwaria rurwao rwa mbunge ni mantu jari kotini na kwa ujati batere kwarirwa ni mbunge kana gutuika gitumi gia kumuingata ni untu kinya ni GWITA tena mitaratara ya mbunge u. Evidence of the governor's gross misconduct and violation of Articles 10, 73 and 75 of the Constitution and gross violation of Sections 10(1) of the Public Appointments County Assembly's Approval Act of 2018 is set in the videos saved as Annex 19 and Annex 20 in the flash disk presented here. Kawira Nkuruki na kuga ati munini wa karani wa mbunge ure niwe wamwikiria barugeje atena menyaja kumia mukira ni untu neka gwitwa karani na karani wa mbunge na arungikirwe ni koti na munini wa watera tumirwa kujukia kanyaga kugwatira. Gavana Kawira Nkuruki ariuga ati kwingatwa kwawe ni tegambari gitini untu MCS bonde tingo mwaki kiri 69 ni bekirite kirore kumwingata na ati kinya karani uju nowe wekire kirore ntumiria kumwingata na ati na mainya jau. And I'm ready to defend devolution. Mugambithania wa koti nene ya Meru Nandi gukurukira baruga nawe Nandi na arungikite rwaria ruru na gutwa Jumatatu ya kiumia kijite ri ntuku ya kuthikira mateta jantere icho ijire kwambiria thaa 8:30 muthenya. Kuona meya jalali na joja maingi kwa kuruka county amenya kuna kathita atiso wakandea ingaba ntuku ya kuruguria manifesto yawe mweri jwe 3 Justin Muturi kagitene kawari speaker wa mbunge nene na thire Kawira gutumo chore na MCS baraba kathurwa guchiebania na mantu tajano gavana Kawira na jaoirie nororia ba Muturi na bubwarea. Gavana lazima awe na MCS wa kutosha. Now, MCAs, as you know, if everybody is independent, you run the risk. Siku ya kwanza, impeachment. Oh, kama sijapata hiki, impeachment. Kama sijapata kile, Ucheniji gatigati ka gavana Kawira na MCS ikeja gwita na mbere chiomba kwangaratania mantu ja maingi Meru jario kinyaja gukurukwa kwa mathabu ja county na gukurukwa kwa maabisa banene bandu angicha county bara mwankira na aru marieto jao jatanenkanirwa mbungeni. Meru Nandi ni matona metho wetera muthia jwa mantu jaria mwerekera jwa juju kamenyo Jumatatu ijirira rutere rwa gavana na rwa mbunge bagatirimana mbere ya mugambithania wa maecherere Masindumba ntetone cia Weru.